Good morning. Ngasi leapo numit ki card ki message haipetang yeng minarasi ko. Number da aham bada number 69 lere aduga color din red combustion bi bag ngasi gyona. Ado card ki message hana yenga matungda ngasi gyona timing afaba haijara age ko. दूसरी अहम लौथो से कार्ड नंबर 1 2 3 को 3 से चूज तौरसे को अहम से खनसेरा अनीसुब से खनसेरा नत्रगा अहम सुब से खनसेरा है को अदो 1 खनबंगेगी ओइना हारसे को खै फर्स्ट 1 से को खतंग ngasi gi oina haraga de emotional oibe yai ko khitang wa puning nungsiba gumba oiba do dumaina emotional gumba oibe yai khitang nungai taba gumba leiba khoppa matam da ko share tawo natraga meditate gumba kai gumba tobi ba haitare ko share to umle re haidra hadi kenu nungai taba leiba matam amada hadi mingon da share topiyo kopiyo haibna chingba dumba mayam do ko ado sida leire ko hadi ahamba gi message se ko if kenu ma ingon da hai tare ko hurt tawraga leye natraga ino kai pot ama ingoda dum keno ma khanjal le hagadi haidi haidok biba dugi pot to lo keno tawra ithanda phumjalaga thambagi mohot ko ani shubo hai tawgada ba thabak loina block toksel lebagi type dam tawe ko kamaina no hai khanjida तौदी तौदोरीब अदुदा साइगी रीजन अमा नत्रगा अमा को रीजन अमा नत्रगा हादि इमनुंगदगी तौनिंगदबनि खंगदे नत्रगा लंबी से क्लियर इओ ओइदबगी टाइप तम तवे को अदो सिदा को हादि फसना डिसीजन गुंबा लौबियो को फसना लौबियो हारगा एना तौदोरीब चतोरीब पोतो हाय तारे को एना सुम फमगा आइदो चमम नरगा लेदो शिरोपोति को ए चंगजनबा लंबी दो चंगद्रगदि खंगोइना हादि फै और फते हायबदो अदो अहुम सुबसिना को वाबा ओइना ओइ को वाबा हारगदि थबक वाबनी खंगदे हकचांग चोकथबनी खंगदे अमनी खंगदे खितंग को एनर्जी गुंबा लो ओइबदो ngasi gi oina ado care lo bio sha gi oina aduga खितंग को isa gi oina care lo haise isa gi care lo bosida hadi chaba oiro pothaba oiro ama oiro loina ma ko खितंग care lo ma darkar roi ko ado hadi give up tawbodi ya de ko ina tawriba thabak sida aduga ayuk timing se ko ayuk ki 9 ga minute foma thoidena 12 ga minute foma thoi phom lere degi 2 ga minute ani daina pung 3 ga minute kuni thoi phom lere degi 3 ga minute kuni thoi dena 9 ga minute ani phom lere ko aduga nungdang gina 9 ga minute foma thoi dena pung 2 ga minute ni foma thoi phom lere ko sisina koi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu sida lere koi gi lapo numit ki card ki message se ma'am thank you